Ti Masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adumngag daytoy. Inikkan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo tanagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog daytoy. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela nga agiina. Iti dayta agundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktimaan na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan tituloy ti seryete o itaalawas ana paulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Sige, mapanakon iti dayjay abanda. Kita tantulatan ni hideout. Sige, inak nga rodan. Ano ti senior citizen ang mabalin na biktiman mi. Nalakala nga itaray dagiti bagda. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito yung asawak. Sa nino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga tati nakitak. Oh, Diyos ko. Itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangag iti panursurom. Kat malawlawagan ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka tagdardaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatangmaw kung nagiti apaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti sangaw tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasaya at no kasta nanang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayon. Ay, nakita nga mo silig ni bakat ko. Isolim mikli kak adagos pare. Isugayam arimwar ka adagos iti inaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmeten. Ala, intan. Iti asilig tibang ko, ti papananta. May mayat pa sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktimaan ta. Darasan? Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Tadi da makakamat. Anya? Nakitam nila kayo mo dito'y simbaan? Wan mare, ngam idi inasit awan matan. Amangan no kaingingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa nga ta? Mare, Wino? Iliw mo laday ta kan nilakay mo. Iso asabalin ti panagkitam. mare. Ala, no iso man day jay, sapay ko mga rod tasimrek dito'y simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay, anya ti amuta. Nga amangan no nilakay mo nga agpayso, jay nakitam. Mare, Ada plano ti Diyos, mare. Amangan no nagbalbaliwan nilakay mo. Iso anapan nakimisa. nagsayaatan no kasta. Nga itimay sa nga aldaw, kat agawi dan ijay balayo. Kat nagbalbaliwan. Sapay ko mata kasta, mare. Ala, mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas matan ti misa. Wan mare, agawid tayon. Nasiputam ka di dyan kaya susurutin ta. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda di a senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak anag na. Nasiriban na ta ti may salayang alakay. Nga rod. Nasiglat ngamin. Mangkita ta pa iti mabalinta nga itaray ti bagna. Aguray ka. Nakitak tayo lakay nga agpalpalama ijay sidewalk itay.
Apa iti agpalpalama? Itaray tatibag na. Nakaunong siguro iti kwarta na. Anya? Umay kan, mapantay iti ayan na. Dayjay, Arnold. Makitam di agpalpalama alakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Huwag ngagpesa. Sige, paliiwan ta. Taintun basit ti aglalabas at tao. Itaray tan tibag na. Sige. Sigat imang itaray. Kat aglayon kan ijahit out. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kaya kay masidag? Itay pa'y anak katugaw kayo dita asidag kaw. Agtugtugo kami laeng tata. Nabanog kami ngamin anagdag na. May saa ka bulsek babaraw. Sa anak ka makapagtrabaho para itibagay. Gaputa bulsek kak. Nakayaw, tanapigsa, kad makakita kayo. Rumbang agtrabaho kayo para itipagsayaatan yaw. Niya po Diyos, saan na bulsek. Makit-kita na tayo. Amuna, ti aramidin tayo. Ken amin nga aramidin tayo kat makita na. No kasyandak, ket ikandak itilimos kao. Supapakan na kaito, takin asyandak. Ngamno takawandak. Ket amoyo lang aruday, nakasto iti kasasaan ko. Siguradaw, asaplitin na kayaw. Ne, anya ka dito ibagbagayo, tata. May saa ka bulsak. Nga makita kayaw. Manipdot kayaw. Kaya nagtatakaw kayaw. Huldaper kayo, pay. Na, kasano ko mga amumday ta, tata? Kat nubulsak ka. Napigsa. Ti panagangot ken panagdengeg kaw. Maawatak ti garaw yaw anak katugaw iti asideg kaw. Pare Mario. Ay tapno di kayag basol. Siyay. Ikang kayo iti kwarta. Adar na urnong ko at taluribaw. Gapaw ta na inutak unay. Ala, ited ko langan kada kayo. Anya? Mabit lang taalaak iti bagkaw. Sanan? Mario, Intan. Intan? Nanggagmuti ko na ka. Intan! Anya ka maten, Arnold. Apay adi mo kayat nga awatan ti kwarta day di alakay. Isupay di 3,000. Itid na kumapay. Agtatakaw ta. Aghuldap ta. Ngem saan akas kan kwa na? Dakas ta tao. Saan ka di? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo di alakay. At damod gayam silid ti kaasi di ta kaunggam, Sa Arnold. magdang ka man? Intan ni di palingki. Mangkita ta ijay. Itisip dutan ta. Adda pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kayat ti agyan iti pagbaludan. No kastangarad. Mangkita ta iti balay asar kenta. Inton rabi. Sige, kasta ti aramiden ta. Sige, Adela. Alaom na gito'y dilata kanda dumapay apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyamanak, madam. Inton Sabado, umay kanto manin aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan, madam. Kan nayunak titangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno aday gatang mo iti bagas kan si daanyo. Ay na, agyamanak manan, madam. Awan anyaman na. Awan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawam. Awan, madam. Sige. Ibagam tao may ditoy.
tapagdalusek iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan dita hardin, ken dita likodan ti balay. Ha? Sige, madam. Ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikam itilimos. Anya? Wala, ingka ikan itilimos na. Ngam sayang ti kwarta. Ingka ikan kunak met. Sige. Pumasidag tangarod kan kwa na. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Ang tiya siya tagiyaw. Kita mo kada kayo, dayta. Kasano ko mga amom, tata? Ambok. Kumusta kayon? Ha? Kung namitay nga ikandak itilimos. Agam sanain. Agawid kayo iti pamilya ayaw ta. Kasapulan da kayaw. Anya? Urno senyo ti biyagyaw babarok. Agbalbaliw kayaw. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Gapu iti basbasul tayat at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti hustaw. Tapno masubot na ti basol ti sangalubungan. Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw babarok. Ang mapayasobadan yaw iti arami dadakas. Apay akas tati ibagbagam kada kami, tata. Saan kamot amangas kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyagyaw. Maragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Ket mga barwanan kayaw. Itaalawas. Ket bakuna asimana santa. Pananglagip iti ipapatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbaryaw. Ay lagi pun tayo no kasano tirigat na para laeng kada tayaw. Tata. Huwag balbaliw tayaw. Kahit suruten tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaat ti masakbayan tayaw. Proverbio 22:5. No ipateg mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagaan dagiti managdakdakais. Anya? Tata. Ngaraod, kas panang supapak tayo iti kinapateg tayo iti Diyos. Liklikan tayo ti dakais. Tapno di tayo maikursong iti agnanayon na patay. Tata. Itaalawas ti Simana Santa. Ket intay tumakimisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo. Iti panagayat ti Diyos kada tayo. Arnold, itay ka pa ang nakaululimak. Sipod simang pata dito'y hideout. Pampanunutom ka de, dagiti imbagbaga jay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. Agawid akpa iji palay. Sika, di ka kadi agawid? Di mo pa sinungbatan ti saludsud ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano? At damot 20,000. Kasta ka di? Win. Ken, at dapay dyan naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naragsak? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, di nga yamon ta agawid tan. Sige. Kano tang agsubli dito hideout? Awagan nakto no kasano. Sige nga rod. Agawid ta pay laang iti pamilyata. Adela,
Saan ka diyan nagaw-awit ti asawam? Saan tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya dyan nadamag may nga da kanu babae na iso asaan nga agaw-awid. Asino tinakangaganyo iti day tananang? Di taman ka arubayaw. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan nagita ka aruba. Ngapay nga road at unggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartakan ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang ija istor ni Medreng. Nasa una kanyak data. Kuha, Ibagaman ti pudno, Adela. Ayan ti asawam. Diya ka muna nang. Tatang. Amangan pa'y kit din no adda ita ni Diya pagbalutan. Pagbaludan! Iti anya agapaw. Dakas ti panggadan na. Isa adya kawatan titid na kwarta. Kaputa nagtaod iti dakas. Kay kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadagiti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, una yan. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nag-awawid, nanang? Diyan ka mo ayan na. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saan ang nag-awawid? Diyos ko, saan naklata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kin ni Arnold? Asapay ko matagbalbaliwan. Ha? Adagtok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri. Ni Arnold! Agbalbaliw nga tan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta o itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.